Ngatho muno ni gucoka na ndirehoka no urathii na mbere wega. Ndeto ciĩgiĩ Karen Nyamu ni ciarehe gicanjama kinene guku nenda-ini makiria riria fellow politician amuhura na miario miruru ni undu wa mitugo yake ya over the weekend na itanatenderithia ici makiria. Thengio muno ni undu wa guthii na mbere kunyitanira na ithui niguo gataũkwo ni maria marahanika guku nenda-ini. Nyamu ari kuria Naivasha kuria she is enjoying her vacation na ni akoretwo agika to videos nenda-ini ciake cia ukinyanĩria to video turehete controversy kuona ni mutongoria unyitirĩire ofici ya gĩsiasa Robert Alai MC wa Kileleshwa ni onekana ringi kurakario ni mitugo ya Nyamu guku nenda-ini kuria akorwo akiandikira women rep wa kuria Bomet akimukania icera na Karen Nyamu akimwira ati Karen ni agukorwo akimesa wira wake kuona ni mundu utakire mitugo mwega na agikorwo akiandikira Linet Toto uria ni women rep wa kuria Bomet County muiritu munini nginya gĩsiasa na kimiaka akimwira avoid this gang, it's an evil one which does not have any decency, it will mess you with gang sex and drug, avoid. Ndeto akorirwo akiandika thutha wa guikia mbica Karen Nyamu makihuritwo hamwe na Linet Toto. Ndeto ici citinakorwo igithirira hau kuona andu ni makigarurukira video Nyamu posted over the weekend kuria aronekana akiinia nyunjure wake. Andu makioya video iyo na kuringithania mitugo ucio wake in that video na wira uria arakirepresent guku Nairobi. No nake Karen Nyamu ikoretwo agicaption mbica akiuga atiriria akiri mukenu Nairobi nayo ni ikoragwo iri ngenu na hau niho comment cia ahuthiria social media cikorirwo igĩiturũrũka aingi makionekana kurakario ni mitugo yake na uria aragikua guku nenda-ini na wabici iria arakirepresent. Uyu akiuga you nominate Demigogias into politics, what else do you expect? Na uyu akiuga I wonder who nominated this woman, those who did need mental checkups. Na comments ni ciagikorwo igĩiturũrwo andu makionekana kwa gukenio ni mutugo uyu wa Karen Nyamu no kuri aria marakiuga ati ni wege kenere na ari ikeno ona akiri munyitiriri wa ofici ya gĩsiasa kana ona akithiaga na mbere na kurepresent muingi. Ndiwe mawoni maku ni mariku? No ni ndeto iria twagikorwo tukimatha ciragikorwo iki happen over the weekend. Tucamanie na next one.